Thukuru ithano cia muthingi na igiri cia secondary kuma kaunti ya Samburu ni cigunikite na uteithio wa mabuku ma ciringi milioni 3 maria maheanetwo ni gikundi kimwe gitari gia thirikari unyitaniri-ini na wabici ya MCA wa Waso Kelvin Lamatan. Mimi najua mnapitia challenges mingi nyumbani, lakini musome, mujitolee musome, na sisi kama viongozi wenu tutajitolea kuwasaidia mahali tunaweza. Hindi ya mihango ino anyitite mimatiganite ruhongini rwa githomo ni mamenereirie thina uria ukoretwo gumeire kaunti iyo wa ciana kuruithio kia hinya o hamwe na kuhikithio tene undu uria urerekana ni ugwati kuri rucio rwa ciana icio. Early pregnancy is a nuisance in this county, and especially I think we are #1 in Kenya with what we call dropout rates. So we are also, is this a way of maintaining them in school, preventing them from dropping from the school, at least because they are young. From 13 years, these girls are from 13 years to 16 years. Tuko na dhuluma dhidi ya wasichana, mojawapo ni ile kuolewa kwa mapema. Ya pili, kunyimwa haki ya msichana kwenda katika shuleni. Sindo? Not all girls are given right to go to school. Lakini we are really fighting as a government to ensure that rights in this constitution of Kenya, that each and every child has a right to go to school. Atongoria ya oho ni matitirithitie bata wa unyitaniri wa anyitite matiganite na makiria aciari, amu ino noyo njira iria maugite iguteithiriria hari kugacirithia ikiro cia githomo kaunti-ini iyo kuria nacio ciana itaritwo ihimbirio mutugo wa kurikia mathomo mao. Soma, ukimaliza kusoma utajichagulia yule ambaye atakuoa. Yule atakuoa ni yule utampenda. Si ni kweli? Si ni kweli? Lakini saa hii kama hujasoma, baba yako atakupeana na utaolewa na ule mzee mkongwe, ama ule mtu ambaye hajasoma, ama ule ambaye hawezi kukusaidia maisha yako. Kaunti ya Samburu ni imwe ya kaunti iria ikoretwo na namba nene ya riboti cia ciana kuoha tene o hamwe na gutiga thukuru itarikitie mathomo mao, undu uria anyitite marageria kuhurana naguo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.